Ingcwethi zemfundo ziphathe indaba ezijiyeneyo ezigoqela ezimayelana ngendlela zokudinga usizo lwembadalo yezifundo, ukwehlukana kwamasiko, i-cultural shock ngesilungu, lokuthi umuntu angakhetha njani ikolishi elingamsiza emfundweni zakhe. Umnumzana Sam Brown obemele ikolishi le-Brigham Young University kulumbuthano uphathe udaba olumayelana lombuzo othanda ukubuzwa ngabantu abaningi abalesifiso sokufunda kwelemelika olokudinga usizo olwezimali zomfundo. Financial aid typically refers more to ithuba likhona lokuthi abafundi abadabuka phesheya bathole usizo lwemali yemfundo. Kuya ngokuthi ulesifiso sokufunda ngaphi njalo ukuthi uzabe ufundani. Umzekeliso ukuthi laba abalesifiso sokufunda ngezenotho lokuthiwa i-accounting, ithuba likhona lokuthi uhlangothi lwecollege olukhangelane lakho lokhu luvezele izifundi ezingakwenza ukuthi zithole imali yemfundo eziyidingayo. Lamakampani achiyeneyo anika imali izifundi ngesikhathi nxa beyidinga, kodwa kumele bayibisele nxa sebeqedile izifundo zabo. Enye njalo into ephathwe kumbuthano lo lubandlululo kubantu abadabukela kwamanye amazwe ngabakwamanye amazwe. Umnumzana Raj Bhargava ofundisa ekolishi le-Stanford University ngase-California yena uthi kubaluleke kakhulu ukuthi umfundi angaqala ukubona ngani kulobandlululo ekolishini lapho afunda khona kume aphangise azise iziphathamandla zekolishi zihle zenze konke okusemandleni azo ukulungisisa lolu daba. The key things in creating a welcoming environment is that nxa sikhuluma ngobandlululo kumele kubekwe sobala okumele isifundi sibekwazi ikakhulu nxa sona sibandlulula. Ngolwazi lwami amakoliji amaningi athatha izifundi ezivela endaweni ezijiyeneyo. Unkosikazi Karen Papon laye oyingcwethi kwezemfundo uphathe indaba zomthetho esithi abadabuka kwamanye amazwe kumele baziphathe njani kwelemelika ukuze bengaphula umthetho welizwe njalo balandele isivumelwano sokufunda kwelemelika ngokusemthethweni. Well, it's very interesting. As an international student advisor, you kind of have two roles. You are the person that helps. Ngombono wami kubalulekile kakhulu ukuthi abafundi abadabuka kwamanye amazwe babambisane lengcwethi ukuze bafunde ngemithetho yemelika. Ingcwethi kumele zibafundise izinto ezibalulekile ezifana lokuthi ivisa yesifundi iyamvumela na ukusebenza kule melika, njalo lokuthi isifundi silamathuba anjani okusebenza kuleli lizwe. Kumele babekwazi ukuthi akumelanga bashiye izifundo zabo mahlayana nje. UPapon uphinde waphatha udaba olumayelana ngokubaluleka okwesikhathi sokwazi ikolishi ese-orientation okumele kwenziwe ngabafundi abadabukela phesheya. I think that one of the most important programs that we provide for our international students is our orientation program. Ngombono wami luhlelo olubalulekile kakhulu ekolishini lethu olokuxoxisana labafundi abadabuka phesheya olwe-orientation. Kuhlelo lolu sibafundisa ukuthi bangaphatha njani imali yabo, okune njalo sibafundisa ukuthi benze njani ezifundweni zabo emelika, lokuthi bangathola njani imisebenzi yezifundo eyama-internships. Sibafundisa lokuthi badinge njani imisebenzi nxa sebeqedile izifundo zabo. Ingcwethi zonke ebezikhona embuthwaneni lo zivumelane lemibono yabantu abafana lommeli wemelika eZimbabwe uAmbassador Harry Thomas othi abafundi abadabuka phesheya bayasebenza kahle ukuthuthukisa umphakathini lenotho yelizwe. Ingcwethi lezi zithi amakolishini wonke kwelemelika ayathakazela abafundi abadabuka kwamanye amazwe. Ngimeli Studio 7 ngise Washington DC, nginguMike Hobe.